Bok ekipa, ja sam Ivan i danas sam vam pripremio video u kojem otvaram vaše poklone. Naime, radi se o poklonima koje sam dobio na meetupu u Vinkovcima i ovaj video snimam kao znak zahvalnosti za vaše poklone. Mene to stvarno mnogo znači, ja nisam očekivao da ću uopće dobiti poklone na tom meetupu, tako da ovo mi je bilo ugodno iznenađenje i sad ja želim iznenaditi vas na način da vam posvetim video. I želim samo iskoristiti ovu priliku da vam se još jednom zahvalim, stvarno nismo očekivali ovoliki broj ljudi. Ne znam, nismo bili spremni na to, tako da su se događale neke stvari, tipa ljudi nisu uspjeli ni doći do nas, javili su mi se ljudi koji mi nisu ni stigli dati poklone, crteže, nisu stigli se da slikati s nama, tako da eto, stvarno mi je žao, nismo očekivali toliki broj ljudi i mi smo stvarno ostali do samog kraja. 2,5 sata smo ostali, evo bez prekida smo potpisivali autograme, fotkali se s vama, snimali video pozdrave, grlili se. Pa krenimo, znači za Ivana Maglu piše, ove sam već pogledao, naime nisam se pogledao, ali neke jesam. Eto, prvo stvaranje sam dobro vidi, kaže Ivane, volim te, kaže. Ovdje piše pratim te na YouTube-u od 8000 pretplatnika, čestitam ti na 13.840 pretplatnika. Molim te, follow me na Instagramu, zovem se Kiko.jt. Ako budeš otvarao pismo, molim te, pozdravi me u videu, zovem se Kristijan Fabijan. Tako da eto, Kristijan Fabijan, pozdrav za tebe i hvala ti na ovim lijepim crtežima. Ovo je od Lucija AA-222. Evo piše Ivan Magla, to je valjda moj broj pretplatnika u to vrijeme kad je ona to radila. I kaže nek ti je sa srećom. Hvala ti Lucija. Ok, ajmo dalje. Dobio sam ovaj 7 days. Tako da nije samo Andreja dobila, dobio sam i ja. Dobio sam Oreo. Dobio sam ove slušalice, znači predobro, znači tamo su mi trebale i obožavam ovakve slušalice. Hvala vam. Dobio sam ovo, kaže Ivan iz srce. I unutra piše, dragi Ivane, jako volim tvoje videe i vlogove. Ako budeš radio video o darovima i pismima, volila bih da me pozdraviš. Zovem se Doroteja. Pozdrav Doroteja. I da moram sjeti pozdraviti Anamariju koja mi je kupila Coca-Colu i još jednu curu koja mi je kupila sladoled na meetupu, tako da hvala vam. Dobio sam i ovo. Mislim da ovo sam dobio zajedno sa ovim. Hvala vam i da, moram vam ovo pokazati. Znači, dobio sam dosta ovih bombona, gumelina. Znači, niste mogli pogledati, volim apsolutno sve slatko. Sve ću pojesti, evo dobio sam lizalice. Još nešto je ovdje. Kaže, Ivane, obožavam te. Dobio sam i ovo, kaže Ivan Magla, magla svuda, magla oko nas. Tvoj Instagram profil Luci Glaburdić, tako da pozdrav za tebe, vjerojatno sam Šucija, pozdrav za Luciju. Dobio sam i ovo, ovo je jako simpatično. Valjda gledamo ovo je nešto napravljeno, ovo je opet lijepo. Znači preslatko je. David Krizma i Krizmanić Elena, tu su se dvojni potpisali, tako da vjerujem da je nešto od ovog njihovo, tako da hvala vam. Dalje dobio sam ovo. Evo tu se vidi, ovo sam vjerojatno imao u ruci dok sam potpisivao autograme. Ove odšaranja od kemijske, zato jer svako toliko mi nije radila kemijska, onda sam morao neki papir malo onak da proradi. To sam vodio muka, jedna cura htjela da je se potpišem na čelo kemijskom i kemijska upravo nije radila i na kraju su samo su neki hieroglifi na čelu. Ovo izgleda ovako ovdje, Ivan Magla, ima i crtež. Iso, ti si najbolji youtuber na cijelom svijetu, pratim te već dugo i to je bila odlična odluka. Uvijek kad sam tužna, pogledam tvoje videe i odmah me razveseliš, hvala ti na tome, samo tako nastavi, najbolji si, hvala ti što postojiš. Pa sad crtež je užas, nije užas, znači bolje crtež od mene barem 50 puta. Volim te Magla, ja tebe, please zaprati me na Instagramu mare.d.123 srce. Hvala ti Mare. Aha, ovdje imam dvije kemijske, jednu sam očito ukrao nekom u Vrbanji dan prije. Ovu kemijsku sam ukrao nekom u Vinkovcima također. Mislim nisam ukrao, samo jednostavno ostalo kod mene, posudio sam dok sam potpisivao i eto, ostalo kod mene, ali hvala vam puno. Dobio sam ove dvije milke, by the way, znači obožavam, ove su mi među najdražima, tako da vrh. I vidim ovdje dobio sam od tvoje svjetlo. Aha, ova milka je od mog svjetla. Hvala ti moje svjetlo, ostalo je još nešto. Aha, ostalo je još jedan 7 days. Dobio sam i ovaj sellotape s nekim šljokicama plavi. Dobio sam ove male tic-tac. Preslatko, ovo to sam već dobio. Znači kaže Ivan i kaže najbolji si, obožavam te Sani, znači Instagram i Fluid. Hvala ti Sani. Ivan Magla je super. Još jednom ponavljam, super si. Ivan Magla je moj omiljen youtuber. I ovo sam ja, Ivan Magla. A ovo si ti i kažeš super.
super si. Aha, ok, ovo kao treba predstaviti mene, nju koja govori super si i ostale ljude koji stoje oko nas, eto. Hvala ti, čekaj si se potpisala negdje, ili potpisao, Ivan Magla, nema potpisa, ali eto hvala ti, nadam se da ovo gledaš i zahvalan sam ti na ovom i dobio sam još ovo za Ivana od Lore. Isuse Bože. Znači, dobre. Stranica i pol, svaki 3 sati, idemo čitat. Dragi Ivane, kada sam saznala da dolaziš, bila sam sretna, jedva sam čekala da dođe dan kada ću te upoznat i danas je taj dan. Kao inače, ja ovo radim u zadnji tren, tako da ti sada pišem ovo pismo. Iskreno, ja nemam pojma o čemu da ti pišem, tako da ću ti pisati o bilo čemu što mi padne na pamet, a počet ću tako da ću ti reći kako sam saznala za tebe. Za tebe sam saznala preko Instagrama i to je bilo prije nego što si počeo snimat, dosta prije. Ne znam točno kako, našla sam te na Instagramu i počela sam gledati tvoje slike. Kada sam vidjela kako savršene slike imaš, zapratila sam te. Tvoje slike su mi bile inspiracija, pošto ja jako volim fotografirati. Ajme, hvala ti. Nakon nekog vremena vidjela sam da mi je netko lajkao sliku, naravno uvijek bi me zanimalo tko mi je sve lajkao sliku, naravno. Tako da sam otišla saznat tko je to bio. Tamo je pisalo tvoje ime, bila sam jako iznenađena, pitala sam se zašto bi neka osoba koja ima savršene slike kao ti lajkala moje loše slike. I tako si mi često počeo lajkati slike, a ja sam bila sve uvjerenija da ja imam dobre slike, pošto si mi ih ti lajkao. Isuse, koliko je ovo slatko. Dosta puta si mi odgovorio na poruku i bila sam sretna, ali ne i presretna. Ok, da se razumijemo, nikada nisam bila veliki fan, ja sam ti uvijek bila osoba koja ti daje podršku i koja umira smijeha na tvoje videe. Hvala ti. Prije nego što završim pismo, želim se ispričati zbog mog groznog rukopisa, nadam se da si sve uspio pročitati i da hvala ti što si odvojio svojih 5 minuta da pročitaš ovo grozno pismo, volite Lora. Nije grozno pismo i drago mi da sam odvojio i drago mi da ovu videu zato što eto, želim da znaš da cijenim tvoje pismo, da cijenim tvoje odvojeno vrijeme za ovo pismo, isto tako cijenim odvojeno vrijeme za sve vas koji ste mi poklonili, isto tako cijenim odvojeno vrijeme za sve vas koji ste došli na meetup, tako da, mislim, meni to stvarno puno znači, to mi je jedno od najljepših iskustava u životu i eto, nadam se da sljedeće godine ponavljamo, znači ja obavezno dolazim, nadam se da će doći i svi vi i svi oni koji nisu uspjeli doći, još će doći novi ljudi, tako da eto, to je bilo to od videa, hvala vam što ste pogledali do samog kraja, vi koji još niste pretplatite se, to sam vam već rekao, lajkajte video, komentirajte video, zapratite me na Instagramu, ma sve, pratite me posvuda, eto, šta da kažem drugo. Uglavnom, to je bilo to od videa, vidimo se u sljedećem videu, bok, bum!